E whaafeilo i atu telefona lo Radio Samoa le nei fo i tae au malo le soifua manuia usi mele whaafonga o talo le nei tae au. E tomua atu i talo le solua, ma nino saunoanga le ministau le va i fafo Niu Sila ia Kiribati a Leai se fonotaga o lona winga o le a leto iai fo i se fesoasoani e anu atu mai Niu Sila. To e vai aso whailoa i le minister ia Winston Peters masui o le malo o Kiribati peitai. Na toe whaalea o ngā mai aveesea o Kiribati, taneti maamau. O fesoasoani nei mai a Niu Sila mo Kiribati o loo anga vaa i ngā luenga whaavaitaini. Whaapele anga vaa o Kiribati le se'i o le kuota le Pasifika. Ta ua le minister, e ta ua le whaamanino o le mata upule nei mo le sila fia le lei e tata Kiribati. E le whaapeo Niu Sila lewa mafuai peitai o lātou lava. O fesoasoani whaawau nei wa saunua Peters e mo o mia le mata i tū le lei o tupe o loo whaalu. Le wa whaamaonia le ofisa o le minister e tusa lea mali se lau miliona na whaalu ia i le lua whenua tasi. O Kiribati o leo o whaawau peona whaau popo fesoasoani sau mai saina ma ese mai a Niu Sila ma le fono na toe whaalea o ngā muli ane e whaapia fo i le mea o ia i au Sitalia. O loo whaawau pea ngā luenga whaamamai Mangawhai i le so, mai mea na whaaleanga ina i le ase o sio i le aso sā. Whaamaoninga mai le sui al pule ngā nua kaipara, o le waa mata lau e tagata lapisi ma whaaputu, ma o le so le a mata awa i lapisi mai vaenga na matua i longa o na mawhatia. Wa whai mai ei fo i le pule ngā nua o le a wha o popo taimi maaso e ao mai ai. Tu umai i inisiua o lewa una ia tagata e whaafeso o tai. Awa o loo iai nisi o inisiua e mawhai ona fesoasoani i le au ino le lapisi. E o mai le taimetu ufa ata seitalo o tae au o to e ola le ele tise i le tele o vaenga. Ma o le pōna pō le ana tele ina wha o lai le tele o fale. Wha moe o le isi vaenga o loo totoe. E tatau na ola ele i uma le so. E fale wa wha lea ngaina. E iwa fale i Mangawhai o le ua pipi i ele sticker lanu sama ma le luas fun ma le ono stickers lanu pai. To e titi lava kuata miliona tupe maua mai faasalaga tupe, sau mai me po e ato loo whaapipi i le bus lane i Wellingtone. Me po e ata fōnei na amata wha o ngā mai le aso iwa o te sema. Mai le aso se ia o mai le aso se furu ma le fitu o le masina le nei. Watasi le afe wha se lau fitu se ma le 5 tickets wa tu uatu i aveesea. Mai wai le lua se lau luas futasi afe, lua se lau 5 se furu tāla. Wato e mole mawai nisi o aveesea Wellington e tala le tio whaavau maloa Niu Sila o le ana whai e aveesea male le iloa. Ma e mo mi ai le matua i whai o ni wha ilo e whai ngō fie o na iloa e aveesea Valley. Ua e se tō whai le malo e whaafai ngō fie o na maua visa malanga mō tagata tafafao mai i Niu Sila mō tafaonga mau i lātou fo i nei e le tatau o na whai ngā luenga. O teunga nei o loo au fia atu ai maturisi e iei tagata IT whaape i lātou o tā ua influencers le o loo totongi e kamupani i fafo. O Suiga fo i neo le a whaasafua umai visitor visas mō tagata tafafao mai i lātou o loo mai e asiasi i ngā luenga. Ma o turisi o loo maa losi le sila i ai i a tatala i ei le avanole nei o i lātou nei mai Amerika ma Asia. A o whai mai e le maa lo le a whaafai ngōfie o loo sawai ma le a iainga e le tatau ona whai ngā luenga le tangata o loo asiasi mai i Niu Sila. Ma tala muli o le tae au, o loo so e nei le malaevaalele i Kalaiesetete le mafu anga le Masa'a o le suauu mo vaalele i lungo le awala o vaalele po le tamek. Whaamaoninga mai le suauu po le malaevaalele le tau nei o le afia na nafi lea na tupu ai, ma o le ua mai ona toe whaamamai le au whai ngā luenga. E le i mawhai e le suauu Masa'a le nei ona whaalawelawe ni ai whai ngā malanga a vaalele le afia na nafi. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tae au.